Vawiin hi kumsang ni le somni pahni February ni som le pali Valentine's Day ania mitam takten thilpek te in pein an mangai te nena an hlan thrina khowela hian kumtinin he hun hi mantrin ani hun rei takal to khan kan video pakhata Valentine's Day halo chu atran dan te kan soi towa tuntruma hian chulam chu kan thlir zui vak lawanga Vawiin hi Valentine's Day hani rolin khovel muntam takai ro chuan heni hian omzia anei meulawa hriwangin buaina antoka ram tam takin buaina lian tak tak mai antoka Saudi Arabia le anthopui ram than khat ta chuan military coalition fighting Yemen Houthi rebels laka anneya Saudi news agency pakhatin han report dan chuan Yemen ram chunga Houthi tolchung helpol da chuan ankhopui sana thlengin anlu chilta hei wang hian Saudi le military lampanga athopui ramthan khatta chuan beihpui an thlaka Mizorama chuan Valentine's Day hani wangin present te kanin hlan sup rolin ramthan khatten voina thilanin present ro hi chu alodong tu tan chuan thillom omtak anilem lo hlom ani sana khopui marthang lampanga anda telecommunication ministry na station atana anman satellite manga thilen dikna chirang tele inbiak pon mun pui chu bei ania drone mangin helai mun hi bei ni in soi ania voina thil thleng kha ani wangin chanchin kan pot sailai thleng hi chuan drone manga he bei pui thlakna wang hian nunna chanemo liam tur anomem ti hi engma hriat thai alani lo ani Russian-Ukraine crisis chungchangah po boruak asang chomek zela Germany Chancellor Olaf Scholz point US President Joe Biden nena hunrai tak chung meeting annei zo nuwa Vawiin khan Germany Chancellor hian Ukraine ko pui khi fathengani ti report ania ki fa hian in biakna annei zo hian Russian ko pui Moscow atlo zuile don bok ani Germany Chancellor hian Russia le Ukraine atlo na chan hi anin kara inremlo na le boruak so sang chozel turchu ven ani theina turin diplomacy levela chinfel thaidan tur ngai tua pui atum dona ama kan video kan soitong khan French President Emmanuel Macron khan alo tlawh ve to boka ruahman lokang chuan Vawiin hian Ukraine ramhroi tu tenen in biakna anei dona chumizoa chuan Moscow atlo le doni in report ania western ramhroi tu lok tak tak mai panni ten Moscow le Kyiv fantlo na chan hi in biak na to kan kil ho turin ruahman na lian tham tak mai tuna hian siam mek ania in dona chuak lowa inremna aom thaina turin tuna ramin chua boy mek Russia Ukraine le United States of America te France le Germany te chu in biak na do kan kil ho turin an ruahman ani he in biak na an nei ma hian an ril ru lo min lok ve turin French President Emmanuel Macron le Germany Chancellor Olaf Scholz te hian malakna masa anlo nei ti na ani deuh bara French President Emmanuel Macron chuan ahu howa in biak na dokan an kil ho ma rampani hruai tu te meeting anlo nei pui thin hian omzia thui tak anei abei sei bok ani heti lai mek hian Valentine's Day lam chu ril ruwa po alut mi in harinom lawa Israel-Palestinian ho inkara boruak chuan san lam apan chhozela kan soifo thin angin Israel hian Israel ram poi khoi tu te hi angai tha mai ngai lowa ama Israeli security force tele Palestinian ho in kana khan Israel Sipai nunna chan hanoma he in thana in nam noile athat tu ningeya Israelin anem nge chu Vawiin khan Israeli defense force te chuan aom na mun hi chui chuakin in chunga luchilin an kaplumta Israel chet na ngainom tak tak mai hi kan hrefo thrina chungzinga chuan lone wolf anti mai si hal maltlat ang maya an chet na hi laom tham tak mai ania hetianga mi mal target big na ya an ve ni hi chu thil duam lo tak ani ome kan video masalama khan kan soilang nual toa West Bank ka khopui pakhat nablus muna Israeli undercover police ta chuan Palestinian ho pathum lai mai chhun laya an kaplum ani kha khatianga an bitum Palestinian ho te wazong muwa wakaplum tu te kha Israeli police formemo Sipai formemo engma Halloween in thup chungin Palestinian ho opchunga an luta
Israeli Mossad te chuan an chui danin heng mi pathum Israeli undercover police ten an vaka hlum te hi ama Israel security force te ron kapa ron beitu ta jinga mi kha anni antia tin al-Aqsa martyr brigade ami te anni thu annem het boka ti chuan Israel hian in thup chungin Palestinian khopui hrang tele Gaza le West Bank vela te special operation anei ta khoi muna nge an biru kangti po hriat mi lo te chu an jong tangat ngat maya ma se West Bank ka khopui pakhat na plusa hian kar mangin an ron tlana Israel poi khoi tu mi pathum ta hi achunga hian an chuangani The Times of Israelin an report dan chuan Israeli security force thatak mai ta chuan in thup chunga Palestinian ram chunga anum na hmuna tang chuan nablus muna hian an ron kaldon ani ti information an dong ta ti chuan sihalin asa se tur alo chang ang main an lo chang le ta thamuang taka kara an ron chuang lai chu ambusin an lo ka phlum ta vek ani Israeli special force te chuan round som pani chuang zat mai he kar hi an kapa kar chunga chuang te hian an lo kablet ve boka M16 rifle an manga ma se Israeli Sipai tha te hian an target te hi an ka hlum zo vek nuwa an mani kalet na ta na an man M16 rifle chu an la he thil thlen na hmuna tang hian an phurson ngala Israel Mossad te tan chuan chu nu chuina tan thil tang kai tak alo ni ta bok ani ti chuan an nu chuina chu an zo felta nikum kumsang ni le somni pakhat December thalai hol vela West Bank ka firfiak pol hoten in ka na an ron cho chua khan Israel mi Yehuda demandment kumsom ni le pangami chu ka hlum ania ti chuan he rifle he an chuizel na tangin West Bank ka firfiak pol hote an ron cheta in ka na an ron cho chua Israel mi an ka hlum na khan Mahmud Jaradat Palestinian mi chu firfiak pol tenen in zomin khata khan in nam hoina alo nei to bokani ti thlengin an chui chuak ta ani ti chuan Israeli special force ta chuan lone wolf attack anti mai in thup chungin an melma Palestinian mi Israel tana minok sak tak mai chu an ve tranta Israeli special force te an chet tran hun hi tho tran zan ti ania ni zan dar khat nulam khani in Arab News Agency thren khat ta chuan han report bok ani The Times of Israel chuan an report danin nikum December thavela tang khan West Bank le achevela hian hetianga in beiton na hi athleng deuh ranga kumin January thachunga po hian voitam tak athleng non toni antia ti chuan he beihpui thlak na hi ni jana khan kalpui tran anita Northern West Bank ka Silat al-Harithia antia chuan Israel Sipai ta hi anlut tran ta ani heta hian anwa bitumber hi Mahmud Jaradat kha ania helai hmuna hian achengti Israel Special Force ta hian an hreto ani ti chuan Israel Sipai ta chuan hein hi an hualta an lu chila silai apuak zuita Israelin firfiak pol tenena in kung kaina neya an lo pu to chu thangai tumin West Bank ka Jenin bulloka chuan in kana nasa tak mai atheng ta ni Palestinian mi tlairol kum tlinglo kum som pasari mi chu he in beina hian tha ani thu an soya Arab News tele Palestinian media then khat ta chuan Israel ron chet dan hi sihal ko ham tak chet dan ang mai ani antia he in beina Israel Special Force ten an kalhum ta jingami Mohammed Akram Ali Taher Abu Salah chu kum som pasari mi chau ania civil mi poisailo ania Israeli Special Force te hian nasatakin an kapa kumtlinglo no pangani ti khrang chungin Israeli Special Force te hian an kap luyani tin Palestinian Authority Health Ministry chuan voin khan thuchua an siamjui ngal ani an thuchua an soizel dan chuan Israel Sipai te hi West Bank ka Jenin chevela hian mun frang atangin hanron luta Palestine mi puite ti thlabar tak main silai ka puak chungin hanron luta Israelin Phuba lakna akal puidan hi mi puite tan alhom hleni antibok mase he thil thlen dan chungchangah hian Israeli military chuan thuchua an siam danin Palestinian ho te hian nasa tak main silai an lo met puaka Israeli Special Force te ro hi chuan silai an met puak mai lawa he in hi anai thayang bera holbe tumin silai mulengvel nasa tak mai kara an ve zokani antia Palestinian firfiak pol te hian silai chi rang an manga chutiang bok chuan Israeli Sipai te hian
silai le ral thum chi sang an mang ve boka tuin nge helai hmuna thil thlen dan tik tak le heno pangka phlum tu hi tuin nge fin fia thei chuang ang tin an ka hlum ani lo zia an soi ve thung bok Palestinian Red Crescent tin an report dan chuan hetianga in baina chulai mek hian Palestinian mi pali lai mai chuan hliam na tak mai han tur ta ni an tia Israel military lam chuan an ka hlumani nge ni lo ti fin fia theina engma awm lawani an tia Mase Palestinian le Arab news trend khatte chuan Israel hi thiam lo chantir hantum ngat ngata tuntuma Israeli Defense Force te anron chet na hi amadaya Israel mi school no pang kumtling lo yasiwa tha ani chungchangah khan Phuba lakna tan heno pang hi an kaplum vea an ngaya Israeli Special Force te hi nizan tlai to tak maya khan hetiang hian anron chepak maya helai muna an chenna baka hian Jenin chevela hian Israel Sipai te hian silai an met puak nol boka nizana Israel Sipai te Jenin khuwa an lu dan po hi mun khata tang maya lut lawin mun tam takatrangin Jenin khuwa hian an luta silai puak hi anasat baka in runa lian tham tak nizana khan athlengani antia The Times of Israel hian Palestine Today channel atranga an thulak chon danin Israeli Defense Force te lo kapleta lo dan cha tuma nasataka silai lo met puak tu te hi Palestine civil mi te anilawa Al-Quds Brigade anti mai firfiak pol pakhat angading am wing pakhat ania Islam thichil pol Islamic Jihad ta injiak lut te ani thu an soiboka tichuan nizana Israelin he operation uluk tak maya anwakal puina hian sumhunan le eizon na ta na mang Israeli Sipai te hian poisak engma an nei lo wangin ral thum chi sang anron manga Al-Quds Brigade ta an hroi tu thren khat an tha baka mi thren khat chu an ka phliam nual ni in Palestine Today hena report an pebok ani Israeli Defense Force lam chuan he in kana wang hian Israel Sipai te jinga hliam tuaremo nunna chanemo anom lawa mase Israeli Special Force jinga mi pakhat chu atran mun in bang pakhat phena ading lai chu he in hi an ka chim tak thu da wangin in bang chima wang hian hliam na waklo anaya mase hliam tur tia soi tur chu ani lem lo ni in an report ani nizana an chet na hi Israeli Defense Force ten ruahman na an siam ni in mitam tak ta chuan an khelawa Palestinian media tele Arab news trend khat ta chuan an report danin Israeli Mossad te an inrawlh ngai ni in an hria an chet dan kalmang zong hi tun ma trang toa Mossad ho an chet dan kha ania Israel Sipai te hi si halmal tlatang main Jenin khuwa hian anron luta Jenin khuwa hian mun tam takatrangin anron luta chung Israel Sipai mun rang atranga ron luta chuan an bitum tur in hi an hrachiang hlea an panding ngal zel ni in an soiboka Palestinian mi silai kengtenen anin tonna pianga in kana achuak ngal zela hei wang hian Israel Sipai te an ni ti hi Palestine mi pui te hian an hrachawani an tia Israeli Special Force ten an bitum in chunga lowam zong te hi tuma dam chuak anom lawa an zawain an thivek ni in report ania West Bank mun thren khat le Gaza tang te hian Palestinian ho ta chuan Israelin min hnot chuak ani tin henglai mun te hi an chua sana hetianga an chua chan dik takerot chu firfiak polang maya chet an tuma wangin Palestine mi ten an torlo na turin anin la chuak jok niin an soiboka mase hetianga an chua nuwa hian firfiak polang main Gaza le West Bank vela hian anron chazui tani antia Israeli Security Service chi sang tele human rights activist ta chuan Palestinian Authority in hetianga man lak dan zong hi firfiak poltanen an thok khawani ti nem ngetu ania chu wangin Palestine ta hian ferlo takin Phuba lakna hi an kalpui ni tin an dem thu chua voin khan an siam bok ani Palestine holaka hian Israel an chet du dan hi anatul tul maya an melma telaka hian ti hre engma an nei lo boka hei wang hian Arab League ram than khat ta chuan Israel hi Muslim ram ta tan chuan thop chi an ni lowa Middle East hian Israel hi buaina bultran tu ania Israel nena inzom na nei zong Arab League member ram ta chuan Israel laka hian in nu dona an kalpui tur ania thodun na thuthlung engma an siam tur ani lo Israel nena thodun na thuthlung nei
Arab League member ramzinga anom zui zel ani chuan kan malam hun thui tak thir chungin Arab League member ram zong ta hian kan ensan atulani tin thu chua an siam bok tuntrumatan chuan khati zong kha chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela kan soifau thin angin kan channel lo thir tu te la subscribe lo kan omani chuan milo subscribe sakzel turin kan som chua ti chuan kan video thir tu zong te Valentine's Day chibai kan book thau a chau